Imaynalla munasqa kawsaqay, maytapuni, kusikuni, kanta napaykurispa Tata Diospa sutimpi. Ari, ñapis uktawan kawan kuskallañataq karishani, astawanqa kunan kutipi waq yachachiytañataq Tata Diospa palabranmanta chayarichimuspa. Ari, kayqa nuqapaqqa may sumaq, may kusi, ajinamanta kan Tata Diospa palabranpi astawan wiñakunaykipaq. Ari, kunan kutipiqa astawanqa Tata Diospa palabranman hina o yachachiykunasta astawanpi sari wakirichispa kasharqani. Ahinaqa may waliq may sumaq kanqa ahinamanta nuqanchik yacharikunanchik astawanqa Tata Diospa palabranmanta. Ari, kay p'unchaykunaspi imaymana tapuykunas kashan. Ari, imaymana tapuykunas kashan munasqa kawsaqay. Chayrayku kunan p'unchay kunan kutipi tapuykunasman kutichisunchik. Kay p'unchaypi kay p'unchaykunapi tapukuykunaman kutichispa Bibliaman hina. Ari, Bibliaman hina kutichisunchik kay p'unchaypi imakunachus tapuykuna kashan chaykunaman munasqa kawsaqay. Ahinaqa ñawpaqpi kay tapuy kashan kay hinamanta. Ari, chayqamantachu Cristo hamuynin qayllapiña iglesianta uqarikapunanpaq kashaman chayri manachu? Chay tapuyqa ari tukuyniypi nuqa uyarini munasqa kawsaqay. Wakinninku ñapis qayllapiña kashan. Ari, qayllapiña kashan Cristo hamuynin. Wakinkunaqa ninku ñapis anticristopis kaypiña kashan nispa. Wakinkunaqa ninku tribulación p'unchaypiña kashanchik nispa. Pero chay tapuykunaman kunan kutipi astawanqa munasqa kawsaqay Tata Diospa palabranman hina kutichimusqaykichik. Bueno, ñawpaqpi nisunchik Cristo mayk'aqchu samunanta mana nirqachu munasqa kawsaqay. Mana ninchu mayk'aqchus Cristo hamunanta iglesianrayku. Mana nirqachu. Ahinaraykuqa mana yachanchikchu mayk'aqchus Cristo hamunanta. Pero chaypaq ñawirisunchik Tata Diospaq palabranta maypichus kashan 1 Corintios capítulos 15 versículos 59 chaypi niwanchik. Apóstol Pablo nin paykunaman. Kunanqa pakasqa yachayta willaykichik. Mana tukuychu wañusunchik. Chaywanpis tukuy hinaman kutichisqa kasunchik nispa nirqa. Ari, kunanqa pakasqa yachayta willaykichik. Ari, mana chay willayqa pakasqa hina karqa mana sut'inchasqachu karqa. Ari, mana pipis yacharqankuchu chayta mayk'achus bueno Cristo hamuyninmanta. Pero chaywanpis nin que pakayta qankunaman sut'inchasqaykichik, willasqaykichik. Pero chaywanpis chayqa pakayllapuni kashan. Kunan p'unchay mana yachanchikchu Cristo mayk'achus kutimunanta. Mayk'achus iglesianta uqariq hamunqa chayta mana ninchu. Ari mana niwanchikchu. Chayrayku mana yachanchikchu mayk'achus Cristo hamunanta iglesianrayku. Ari ichapis ashka runa ninku ñapis Cristo hamushanña nispa. Ichapis cercaña kashanman mana yachanchikchu. Wakinkunaqa fechas kaqkunataña churanku. Ninku Cristo hamunqa chay p'unchay chaypaq wakisqa kana tiyan. Pero mana yachanchikchu munasqa kawsaqay mayk'achus Cristo hamunanta. Mana ninchu Diospa palabran y mana niptinqa mana nuqa nisqaykichikchu mana nipi niyta atinchu mayk'achus Cristo hamunanta. Ya. Entonces chayta nuqanchik yachanchik mana Cristo hamunanta yachanchikchu nipi. Chantapis Tata Dios iglesianta nirqa suyananchikta. Imarayku kayta nishani. Porque kunan p'unchay ashka runas ninku. Kay tukuy señales kay onquykunas y chantapis kaykuna haqaykuna qhatirishan tukuy chaykunaqa kashan señales Cristo hamuyninmantaña. Iglesianta uqarikapunanpaq qayllaña kashan chayrayku kay tukuy imas qhatirishan niqta uyarini. Ichapis qan uyarillankitan munasqa kawsaqay. Pero Tata Diospi palabrampi mana niwanchikchu ni chikampi ni maychikampi hermanos ni runamasi señales kananta iglesianta uqarikapunanpaq. Iglesianpaq
mana kargachu, mana canchu ni ima señal. Ari tiyan señales Israel suyupaj, Israel ayupaj. Imaraykuchus Israel kashan waqtaj, ichanta Cristo iglesianka kashan waqtaj. Cherayku iglesia paja mana canchu señales, ari tiyan señales Israel ayupaj. Pero iglesianta ganer castompis suya nanchekta, cherayku ñawirisa kay chiklayta tata Dios palabran benicianchayta. Willallankutaq kankuna hanaq pachamanta Dios pachurinta suyashasqaykichikta. Pitachus Dios wañusqakunamanta kawsarichimorqa chayta. Chayqa Jesús pichus hamuq k'ajaq piñakuynimanta salva waqninchik nispanin. Primera Tesalonicenses 1:10 chaypi nishawanchik. Ari willallawankutaq kankuna hanaq pachamanta Dios pachurinta suyananchikta. Ari tata Dios pa palabrampi taripanchik que noqanchik churinta suyananchikta payta hamunanta noqanchikrayku. Ari iglesianta uqarikapuqqa hamunqa. Pero mana yachanchikchu mayk'aqchus Cristo hamunqa iglesianta uqarikapuqchayta. Ari hamunqa. Chayqa sut'ikashan. Pero chaywanpis noqanchikta niwanchik suyananchikta. Pero mana ni ima señalta wanchikchu mayk'aqchus Cristo hamunamanta. Ahina kaqtinqa tukuy ima señales tukuy ima qatirishan ichapis qawasqaykima hina mana chaykunaqa Cristo hamuynintachu nishan qayllapiña kasqanta. Ichapis qayllapiña kashama, pero ni ima señal mana kanchu. Chayrayku ari Israel ayupaj ari tiyan chay señales kaqkuna. Pero chaypis chay señales kaqkunapis p'unchaynin manaraq qayllapichu kashan. Chayta astawan qhipaman sutinchasaykichaq. Ari kinsapi nillasunchikta. Cristo iglesian mana tribulacionpi qhipakunqachu. Wakinkuna nillankutaq ari ninko. Ñapis tribulación p'unchaypiña kashanchik nispa. Wakinqa chay versículos kaqkunatañata hapikunku ninku kaykuna ñapis Biblia nisqanman hina qatirishanña kunan p'unchay nispa. Chaykuna kashanku profecías hamuq p'unchaypi, tribulación p'unchaypi juntakunanpaq. O kan nishankichu munasqa kawsaqay qampis nishankichu tribulación p'unchaypiña kashanchik nispa. Sichus tribulación p'unchaypiña kashanchikqa, entonces kan mana creyente hina qhipakunki kay pachapi tribulación pasnaykipaq. Bueno, pero Cristo iglesian mana tribulacionta pasanqachu. Imanayku tata Dios pa palabranta ñawirisunchik. Kinsa kaq t'aqapi chunka kaq chillaninpi Apocalipsis kaqpi ninka hinata. Qanqa nisqanman hina pacienciawan suyasqaykirayku noqapis qanta waqaychasqayki ñak'ari p'unchaypi nispa nirqa. Ñawpaq kaq Tesalonicenses nillarqataq 1:10 nillarqataq k'ajaq piñaymanta salvawaqninchik. Ari, chay tribulación p'unchaymanta tata Dios waqaychawasunchik iglesianta. Mana noqanchik tribulacionta kay pachapi pasasunchikchu. Dios pa palabra nin waqaychasa kananchikta chay k'ajaq piñakuymanta. Mana noqanchik tribulacionta pasasunchikchu imanaykuchus tata Dios nirqa noqanchik mana pasananchikta pay waqaychanawanchikta. Ari, chayrayku munasqa kawsaqay. Mana kunan p'unchay tribulación paja chay piñakuyninpi chay ñak'ariykunas mana pasashanraqchu. Ichapis kunan p'unchay waranqa runas wañushanku. Ari Dios pa palabran tribulación veni wañunankuta ashka runas. Ashka runas. Pero chaykunamantaqa manaraq chaykunaqa pasashanchu kunan p'unchaypiqa. Chayqa qhatirinqa tribulación p'unchaypi. Ason qhipitaman nisqayki mayk'aqchus kanqa mayk'aqchus qallarinanta chay tribulación. Ya. Ari chayta sut'ipi saqisunchik. Iskay kaqtapi
Anticristo ñachu rikurimushanmaña chayri manachu. Wakininku Anticristo ñapis rikurimushasqantaña ña Anticristo kaypi kasqantaña. Kunanqa vacuna lluqsimunqa chayqa kunanqa chay ñapis kashanmaña chay sello nisqata churanqankuña no sé algo así. Pero munasqa kawsaqay Anticristo mana rikurimuyta atinchu kunan p'unchay. Imarayku? Porque imaraykuchus Cristo iglesian kay pachallapira kashan. Kay pachapira kastinqa mana Anticristo rikurimunqachu. Mana noqa nisqallamantachu kachun, sinoqa Diospaq palabra niwasunchaq. Iskay kaq versículos kaqkunapi astawanpis niwanchik kayta. Anticristo rikurimunanpaqqa Cristo iglesian uqarisqa kanan tiyan. Niwanchik Tesalonicenses qillqapi. Ni imarayku piwanpis ch'awkiyachikuychikchu nirqa apóstol Pablo Tesalonica pi kaqkunaman manaraq chay p'unchay chayamushaqtin ñawpaqta runasqa Diospa contranpi sinch'ita uqarikunqanku. Chay manaraq kashanchu. Hinallataq Diosta mana kasukuq huchasapa runa Anticristo sutiman rikurimunqa. Pichus wiñay chinkayman rinanpaq churasqa kashan chay. Pitaq chayqa? Anticristo. Mayqaq rikurimunqa? Payqa rikurimunqa maypachachus Cristo iglesian uqarisqa kasqanmantaña. Ari. Chaypacha rishin rikurimunqa pay. Pero hasta ñawpaqta mana rikurimuy atinchu. Porque imaraykuchus na Cristo iglesian kay pachallapiraq kashan. Iskay imarayku mana Anticristo rikurimuy atinrachu. Asonqa ñawpaq ason chaymanta qipaman versículo 7 nin astawanqa ari Espíritu Santo kay pachallapiraq ministerion ruwashaqtin Anticristo mana rikurimuy atinchu. Iskaypi Cristo iglesian kay pachapi kashaqtin mana Anticristo rikurimuy atinchu. Cristo iglesia manaña kaypi kaqtin ari rikurimunqa Anticristo. Ari rikurimunqa. Chantapis chay tribulacionqa qallarinqa Anticristuwan. Anticristo tribulación qallarikuypiraq sut'ita rikurimunqa. Ari. Chay p'unchay Anticristo rikurimuqtin Anticristuwan qallarinqa chay tribulación p'unchay. Kunan p'unchay mana tribulación kanrachu. Mana Anticristo rikurimunrachu. Hina kaqtinqa mana tribulación p'unchaypiraqchu kashanchik. Chaywanpis ñawrisaq Daniel 9:24 chanta 9:27 chaypi nishawanchik tata Diospaq palabran kay hinata. Uk semanamantawan chay reyqa tratuta ruwanqa ashka runawan. A ver, manaraq astawan ñawpaqman ñawirishaspa kaypi sutincharisqaykichik. Ichapis kaychawpa alayninchikpi mana allinta sumaqta entenderqoyatinchikchu. Ari ichapis waqkutipi aswan yacharichisqaykichik kaymanta munasqa kawsaqasni. Pero Daniel 9:24 chaypi kashan mayqinpichus tata Dios nerqa qanchis chunka semanasta t'aqasqa kasqanta Israel nación ayllupaq, ya Danielpaq nacionninpaq qanchis chunka wata t'aqasqa karqa. Chaykunamanta Biblia nisqanman hinaqa hunt'akuspa kashan suqta chunka jesq'onniyuq semanas. Wataspiqa mana yuyarqushanchikkunita. Pero chaywanpis kashan kayqa suqta chunka jesq'onniyuq semanas y chanta chay semanasqa watas kashan. Y chaykunamanta uk semana faltan. Niyta munan qanchis wata. Ari, qanchis wata faltan.
Chay qanchis wata faltaqta kashan chay tribulación. Chay qanchis chunka wataqa t'aqasa kashan Israel allupaq. Tukuy chay wakinkunapi astawan Antiguo Testamentopi Jeremías, Isaías chanta wakin Daniel parlan astawanqa tribulación p'unchay imaynachus kanqa chaymanta parlan. Pero chayqa mana iglesiapaqchu. Tukuy chayqa kashan Israel allupaq. Kunan p'unchaypi chay sukta chunka isquniyuq semanamanta chay último semana chawpipi kashanchik chaypita iglesia Cristo iglesia kashan. Chay Cristo iglesia. Kunanqa Cristo iglesia chay tiempopi kashan. Chay semana faltan. Chay semana falta juntakunanpaqqa Cristo iglesia uqarisqa kanantiqa. Y chanta chay semanata última semana tribulación nisqata qallarinqa anticristuwan. Chayraykunin chay versículo ñawirisharqanchik chay semanamantawan chay reyqa tratuta ruwanqa ashka runason pikunawan pi reytas chay reyqa kashan anticristo. Chay anticristo ruwanqa tratuta chay runason nin chay runas kashanku Israel aylluwan ruwanqa tratuta. Chay ruwasqankumantataq qallarinqa chay tribulación p'unchay. Hari munasqa kawsaqay chaypi qallarinqa. Ñawirisunchik tumpatawni. Chawpi semanapitaqri uywa wañuchisqa qolachinasta haywanata ofrenda qonastapis sayachinqa. Chayqa niyta munan qallarinqa tribulación anticristowan pactuta ruwanqa Israel aylluwan y chaypitaq qallarinqa paywan y chaymanta nin kuskan semanapitaqri chay tratu ruwasqanku akikunqa imaraykuchus chay qolachinasta chay haywanasta tukima anticristo ninqa manay ruwaqnanta y chaypita akikunqa cuentaqu kunqanku recién astawanqa Israel ayllu mana Cristo kasqanta. Anticristoqa Cristo kani nispa pasachikunqa. Chayrayku payqa sutin anticristo. Chayta paykuna creenqanku Israel ayllu. Chayrayku paykunaqa payta yupaychanqanku. Entonces, chaypi recién cuenta con algo, chaypita akikunqa. Chaymanta recién qallarinqa chay tribulación, gran tribulación nisqa munasqa kawsaqay. Entonces, chaypi sutinchawanchik munasqa kawsaqay. Kunan p'unchay manaraq tribulación p'unchaypichu kashanchik mana anticristo rikurimushanachchu. Ama anticristomanta ancha putikuychu. Astawanqa Señorinchik Jesucristota riqsiypi payta mask'aypi astawanqa sonqoykita tukuy kapuynikitapis astawanqa tukuy yuyaynikiwan wakichikuy munasqa kawsaqay. Ahinaqa chayta nispa kutichiyki kayman. Ari, kashanri iskay tapuypiwan chaytawan kutichisaykichu. Pikunataq uqarisqa kanqanku phuyuskaman hamuyninpiri? Ari, pikunataq uqarisqa kanqanku Cristo hamuyninpiri? Wakinninku ari tukuy ripusunchik Tata Dioswan. Tukuy uqarisqa kasunchik. Tukuypis creejkanchik, tukuy Diospa wawan kanchik. Mana tukuychu. Pikuna uqarisqa kanqanku. Cristopi creespa wañuqkuna chanta creejkuna kawsaqkuna uqarisqa kanqanku kasunchik. Sichus Cristo hamuyninpi nuqanchik kawsaq kashasunchik chayqa nuqanchikqa kawsashaq kashaspa wajinaman tukuchisqa kaspa uqarisqa kasunchik phuyuspi Tata Dioswan tinkunanchikpaq. Pero asaw ñawpaqtaraq kawsarimunqanku nin kawsarimunqanku uqarisqa kanqanku piskunachus Cristopi wañupuqkuna. Bueno, chayta astawan ñawirimpusqayki munasqa kawsaqaykaypi. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Chaymantaña nuqanchik kawsashaqkuna paykunawan kuska phuyusman uqarisqa kasunchik. Aswan ñawpitaqta nin chay versículo nipi wañusqakuna kawsarimunankuta paykunapis uqarisqa kanankuta. Chaymantaña nuqanchik nin kawsashaqkunaqa paykunawan kuska phuyusman uqarisqa kasunchik. Señortaq taripananchikpaq pata wayrapi ajinamanta Señorwan wiñaypaq kawsananchikpaq. Chay sumaqqa, chay kusiyqa. Entonces munasqa kawsaqay runamasiy.
Pikunata huqarisqa kanqanku Cristo haminipi mana yuyachu Diospa palabra ni. Piskunachus creipi wañupuqkuna. Chantapis piskunachus kawsashaqkuna Tata Diospi creespa kashaqkuna. Munayninta ruwaqkuna. Mana nishanichu salvación ruwasqanchirayku kasqanta. Mana chayqa creeqkuna arrepientikuqkuna huchankumanta salvasqa kanqanku. Paykunata paypa munayninta ruwanqanku. Sichusqan manaraq Tata Diosta risinkichu yaykuchaqa mana atinkichu Tata Diospa munayninta ruwayta. Ari. Imanata huqarisqachu kanki chay p'unchay. Iskay kaqpi mana creeqkuna juicio p'unchayllapaqña kawsarimunqanku. Ñawirisunchik huk versículotawan. Nin Tata Diospa palabra. Juan capítulo 5, 28 y 29. Bueno, 29 hasta ñawirisani. Allinta ruwaqkunaqa kawsayman yaykunankupaq hatarimunqanku. Saqrata ruwaqkunari juiciopi huchachasqa kanankupaq kawsarimunqanku. Ari. Kaypi nishan piskunachus wañupuqkunaqa kawsarimunqanku. Pero kawsarimunqanku wakinkunaqa raptu p'unchaypi Dioswan wiñaypaq kawsanankupaq. Paypi creesqankurayku. Pero wakinkunataq rikhurimunqanku juiciopi huchachasqa kanankupaq. Kawsarimunqanku chay trono blanco ninchik chay p'unchay kawsarimunqanku huchaman nina laurayman wisch'usqa kanankupaq. Ari. Chayman putiyaqa munasqa kawsaqay. Kan Tata Diospi creyinkichu? Pay kawsanchu qampi? Tata Diospa munayninman hinachu kawsanki? Tata Dios Salvador nikichu? Señor nikichu qampata munasqa kawsaqay? Chayri manachu. Tukuri munasqa kawsaqay. Mana tukuychu huqarisqa kanqanku hanaq pachaman. Ari. Tukuchananchikpaq kay último tapuy. Kay tukuy imas pasashanchay imatataq yachachiyta munashawanchikri? Ari. Ichapis qanta imata yachachiyta munashasunki munasqa kawsaqay. Imata yachachiyta munashasunki Tata Diospa palabra. Ichapis Tata Dios munanqan qayllaykunata astawan Tata Diosman chantapis tukuy huchakaqmantapis t'aqakuspa kawsananchikta. Ichapis kunanqa kay p'unchaypi tukuy wasipi kashanchik. Ari wasipi mana ni pilluqsishanchikchu chaypi kashanchik, pero icha tiyan astawanqa tiempo Tata Diosman qayllanapaq. Icha tiyan astawan tiempo kunanqa huchasninchimantapis qhichpichiyta mañakunanchikpaq. T'aqakunanchikpaq. Sichusqan kanki creyente Diospa wawan chayqa ichaqan mana iglesiaman risharqankichu. Ichaqan huchapi kawsasharqanki. Ichaqan pata tiempo mana karqachu Diosman mañakunaykipaq. Kunan tiyan. Icha mana kanchu qampata tiempo Diospa palabranta ñawinaykipaq, pero kunan tiyan tiempo. Entonces Tata Diosman astawan qayllayki munasqa kawsaqay. Icha huchapi kashanki chayqa huchamanta imapis t'aqakuy munasqa kawsaqay. Y Diospa palabra niwanchik kaynata. Pichus Jesucristopi atinikuspa suyakuqqa pay kikin llimpuchakun. Imaraykuchus Jesucristopis llimpupuni ajina. ¿Qué tal, hermano? Runamasi, si Cristo hamuynin chaqamantapuni qayllapiña kashan. ¿Qué tal si q'aya mincha hamuynin Señorinchik Jesucristo chaqamantapuni runaq nisqanku hina kashan? Imaynataq kawsayniyki kashan munasqa kawsay. Huchamanta t'aqakuspachu kawsashanki chayri huchapichu kawsashanki. Noqa munayman munasqa kawsaqay qan Tata Diosman kutirikunaykita. Huchamanta t'aqakuspa. Ari. Chantapis astawan Tata Diospa palabra nillawanchikta. Kutirimpuna Tata Diosman. Pero imarayku. Nin
Huchasniquitachus tata Diosman willakunchik, huchasninchiktachus Diosman willakunchik chayri, huchasninchikta pampachanqa nisqanta junt'aq chiqataq kasqanrayku. Hinallataq payqa tukuy saqra kayninchikmanta pichawasunchik. Sichusqan huchaykimanta arrepentikuspa tata Diosman qayllanki chayqa, tata Dios limpuchasunqa, pichasunqa, qespichisunqa tukuy huchaykimanta. Aso importante kunan p'unchay kashan tata Diosman qayllaykunanchik. Sichus kay tukuy ima qatirishan chayqa icha kashan huk tiempo tata Diosman qayllaykunaykipaq. Romanos 8:28 nin tukuy imapis yanapawanchik, tukuy ima pruebas qatiriwanchik chayqa yanapawanchik allinninchikpaq. Kay tukuy imas qatirishan chayqa ichapis munashan kan aswan Diosman qayllaykunaykipaq munasqa kawsaqay. Huchasniykimanta kutiriykunaykipaq tata Diosman. Huchaqa imaraykuchus tata Diosmanta t'aqawanchik munasqa kawsaqay. Tukukuspa Diosman chimpaykuy runa masi. Porque tata Diosqa munan tukuy tata Diosman qayllananchikta. Tukuyanapak versículo kaqta ñawchunchik. Señorqa hamusaq nisqanta mana qunqanchu. Imaynatachus wakin yuyanku qunqasqanta. Ajinaqa mana chayqa Dios pacienciakun tukuy qankunapaq. Manataq munanchu pipis huchanrayku chinkayman rinanta. Astawanqa pay munan tukuy runas Diosman kutirikunankota. Sichu Señorinchik Jesucristo kunan p'unchaykaman manaraq hamushanchu chayqa, kanaq kanpaq tiempo arrepentikunaykipaq. Wakinninku Cristo hamunqa ni mana ni hayk'a hamunchu. Ni hamunqachu, ni llanku chaytaqa. Ashka unay parlanku. Pero nin Diospaq palabra. Mana llullachu. Cristo hamunqa iglesianrayku. Pero manaraq hamushanchu kunankaman, ichapis Dios munan kan qayllaykunaykita tata Diosman. Arrepentikunaykita huchaykimanta. Porque imaraykuchus Diospaq munayninqa tukuy salvasqa kananchik. Munasqa kawsaqay runa masi. Kan willarimuq kayta allinta t'ukuriy kay parlarisqanchikpikuna. Sichusqan Diosmanta t'aqasqa kashanki o manaraq Diosta riqsinkichu chayqa Diosman qayllaykuy. Kutirimuy. Tata Diospaq palabranpa nisqanman hina kawsakuy huchamanta t'aqakuspa chay Diospaq munayniy kashan. Kayta parlaykuriki tukuchanapaq nisunchik munasqa kawsaqay. Tumbata kutiparispa palasqanchikta. Ichapis qayllapiña kashanman chaywanpis mana yachanchikchu nipi yachanchu. Ichapis qayllapiña kashanman Señorinchik Jesucristo hamuynin. Mana yachanchikchu. Ari mana nuqa yachannichu ni qan yachankichu nipi yachanchikchu. Ichapis qayllapiña kashanman. Mana yachanchikchu. Pero ama pi nisqanta creechu Cristo hamuynin qayllapi o tal fecha kasqanta. Nin manaraq iglesia uqarisqa kashaqtinqa mana anticristo hamunqachu. Hermanoy runa masi. Anticristo kunan p'unchay mana riqurimunqaraqchu porque iglesian Cristo iglesian kaypi kashaqtin mana riqurimunqaraqchu. Payqa riqurimunqa maypichas iglesian uqarisqa kaqtin. Cristo hamuyninpi uqarisqa kanqanku paypi creyiqkunalla. Mana tukuychu uqarisqa kanku. Sichus kan Diospa creenki chayqa uqarisqa kanki. Mana creenkichu chayqa mana uqarisqachu kanki. Diospa palabra niwanchik. Kay tukuyta rikuspa astawan chimpaykuy tata Diosman. Huchasniykimanta arrepentikuspa munasqa kawsaqay. Ama kay tiempopi tukuyma qhawaspa kan chayllapi qhipakuychu. Sinoqa tata Diosman kutirikuy, arrepentikuy huchaykimanta Diosman kutirimuy. Chaymi walik kashan. Ahinaqa kay ukpisita parlaykuyki munasqa kawsaqay tata Dios maytapuni sumaqta bendisuchun kawsaynikita. Waq kutipiña astawan kutimuspa kachasunchik waq yachachiwañata chayqa makachu. Ahinaqa sichusqan creenki kay tukuy yachachiy kasqanta walik waqkunapaq ahinaqa kan atinki munasqa kawsaqay kay tukuyta waqkunamanpis compartiyta. Ahinaqa chayqa makachu munasqa kawsaqay. Dios bendisuchun.